bahaye ikaze kuri iyi YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Wowe ugeze hano bwa mbere rero kanda subscribe, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ubundi like, share na comment biherekeze iyo subscribe wowe uziko utarayikora. Ngiye nk'ibisanzwe nitwa Claude, ngiye kukuzaniye aya makuru, amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. President Ndayishimiye yagiriye uruzinduko rero muri RDC. M23 nayo yaburiye Burundi rero bukomeje kuyirwanya no kwifatanya na FDLR. Yayiburiye iyibwira ko igomba kubavira ku butaka. Kabila nawe wahoze ari president rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe yageze Igoma. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubivugeho. Kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Ku munsi wo ku cyumweru tariki 25 Gicurasi 2025 nibwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yageze Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakirwa na mugenzi we Felix Tshisekedi, Perezida wa RDC. Abakuru b'ibihugu byombi bagiranye rero ibiganiro bigamije gutegura inama y'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba yiga ku mutekano wa RDC n'uw'akarere muri rusange. Ni inama izateranira rero Kampala muri Uganda tariki 28 Gicurasi 2025. Icyakora ibyo abakuru b'ibihugu bombi baganiriyeho ntibyigeze bitangazwa. Ibihugu rero ibi bihugu bimaze igihe bifitanye ubucuti n'ubufatanye mu kurwanya umutwe wa AFC M23, n'ubwo wabarushije ingufu ukabatsinda ndetse ukaba ugenzura ibice bimwe na bimwe bya RDC, nk'uko mubizi harimo Goma, Bukavu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. M23 rero nk'uko nabibabwiye haruguru yaburiye Uburundi bukomeje kwiyunga kuyirwanya no kwifatanya na FDLR na Wazalendo. Iyo ni imitwe rero iri kurwanya M23 ifatanyije n'ingabo za Kongo. Umuyobozi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politike Bertrand Bisimwa yaburiye ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ko zikwiriye gutaha, azibutsa ko iyo abantu barwanira uburenganzira bwabo nta kintu rero na kimwe cyo guhomba baba bafite. Bivuze ko M23 nta cyo guhomba ifite, ariko ni ukuvuga ngo Uburundi bukomeje kurwana bukabura abasirikari, ubwo urumva buba burimo guhomba amaboko, buri guhomba ingabo. Yabigarutseho rero mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyumweru mu mujyi wa Goma, cyagarutse ku ishusho rusange y'ibice M23 imaze gufata kuva urugamba rwo guharanira uburenganzira bwayo rwashyirwamo imbaraga. M23 rero igenzura ibice bikomeye bya Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Goma n'izindi nkengero zawo, zigenzura uyu mujyi, zigenzura n'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande kandi ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu bice bya Uvira. Bisimwa yavuze ko nta mishyikirano M23 ifitanye n'u Burundi kuko ari igihugu kirwanya uyu mutwe, ndetse ko icyo gisirikare gifatanya n'umutwe wa FDLR na Wazalendo. Ati hari abarwanyi benshi ba FDLR hafi y'umupaka, aho bari kwisuganya ngo badutere. Aho niho ibitero rero biri guturuka. Igisirikare cyabwo kinjira mu bice byacu kikica abaturage. Bisimwa kandi yavuze ko ubutasi bwa RDC buri gukorera cyane cyane mu duce twa Uvira, hanyuma bugatanga amakuru ku ngabo zikoresha drone zikarasa mu bice birimo abaturage. Ati dutekereza ko ubwo iyi ntambara izaba irangiye ingabo z'u Burundi zizasubira ku butaka bwazo nta kibazo dufitanye n'abarundi kuko n'abavandimwe bacu. Abayobozi babo bari gukoresha igisirikare mu kwica abasivile b'abanyekongo, ntitwashyigikira rero bene iyo guverinoma. Icyo tubasaba ni ukuva ku butaka bwacu kuko amahirwe amwe dufite ni ukwicarana na guverinoma ya Kongo tukaganira tugashaka igisubizo. Nk'uko ingabo rero za SADC zatashye, nabo bakwiriye kubigenza batyo bagasubira iwabo mu Burundi.
Bisimwa yavuze ko nta nyungu M23 ifite mu Burundi, ko yo iri ku butaka bwayo kandi ko nta kibazo na kimwe iteye Uburundi. Ati Uburundi bukwiye kwita ku bibazo byabwo butohereje abasirikare kwica abasivile. Yavuze ko mbere yuko Uburundi bwinjira muri iyi ntambara yahuye na perezida wabwo Evariste Ndayishimiye amusobanurira uko ibintu bimeze. Icyo gihe rero Ndayishimiye yabwiye Bisimwa ko intambara ya M23 imeze nk'iyo CNDD-FDD yanyuzemo. Ngo ati yavuze ko akarengane katumye bafata intwaro, hanyuma ni ukubera iki ari gukorera ibyo yigeze kurwanya, kubera iki ari gukorera M23 ibyo yigeze kurwanya. Reka mwibutse hamwe n'izindi guverinoma i Burundi, mu Rwanda na Uganda hose bagiye ku butegetsi nyuma y'igihe bahezwa. Barwanyije akarengane rero baratsinda. Museveni umunsi umwe rero ari Kinshasa yigeze kuvuga ko we na Kagame bagiye ku butegetsi nyuma yo kurwanya ihezwa bagirirwaga. Yatanze rero umuburo icyo gihe ko ahejwe uyu munsi. Iyo abantu rero bahejwe ntacyo guhomba baba bafite, barwana nta kwitangira kugira ngo babeho. Ibyo nibyo turi gukora. Muri Bertrand Bisimwa bavugaga ayo magambo. Hashize iminsi rero mu misozi ya Uvira hari imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'u Burundi FDLR na Bazalendo. Ni imirwano yabereye mu bice bya Rugezi muri teritware ya Fizi muri Kivu y'amajyepfo n'ahandi. Bisimwa rero yatanze uyu muburo mu gihe perezida w'u Burundi yagiriye uruzinduko i Kinshasa agahura na mugenzi we wa RDC. nk'uko tubivuze haruguru cyangwa se nk'uko nabivuze haruguru, iyi nama Bertrand Bisimwa yagiranye n'abanyamakuru yagiranye nabo ubwo arakimara kumenya ko perezida w'u Burundi nawe ari muri Kongo, ndetse yahuye na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Nibwo rero nawe yagize icyo abivugaho. Naho Kabila rero nk'uko navuze haruguru rero, Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'2001 kugeza mu mwaka w'2019 yaraye ageze mu mujyi wa Goma ugenzurwa rero n'ihuriro AFC M23. Umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 kizwi nka ARC Lieutenant Colonel Wiringoma mu rukerera rero rwo kuri uyu wa 26 Gicurasi 2025 yagize ati AFC M23 itangaje inezerewe ko uwahoze ari perezida na senateri w'icyubahiro umusirikare w'abaturage Joseph Kabila Kabange yageze mu bice bigenzurwa na AFC M23 harakabaho impinduramatwara. Niko yakomeje avuga. Mugenzi we mu rwego rwa politiki rero Lawrence Kanyuka yatangaje ko Kabila yageze mu mujyi wa Goma. Ati tumwifurije uruzinduko rwiza mu bice byabohowe. Uyu muyobozi rero wa AFC M23 Colonel Nanga yatangaje ko kujya igoma kwa Kabila ari amahitamo meza cyane ko yafashe icyemezo cyo kutaguma mu buhungiro yahatiwe kujyamo mu mpera za 2023. Yagize ati gutaha nk'umunyapolitiki ukomeye kwakiriwe neza. Yagize amahitamo rero meza aho kuguma mu buhungiro yahatiwe kujyamo igoma. GKK ahawe ikaze mu gice rero cyonyine cy'igihugu kitabamo ibyemezo bigamije inyungu bwite z'abantu ku ngufu bifite impamvu za politike, igihano cy'urupfu, gufunga ibifite impamvu rero za politike, igihano cy'urupfu, ivanguramoko, imvugo z'urwango,
ibyo byose turabyanzura kaza neza mu gace kabohowe. GKK birumvikana ko ari Joseph Kabila Kabange, uyu mugabo yamwise rero GKK mu magambo avunaguye. Nanga yahaye rero ikaze n'abandi bose bifuza gusubira muri RDC kugira ngo hamwe na AFC M23 bahagarike ubutegetsi bw'igitugu, amacakubiri ndetse na bateze imbere RDC. Tariki ya 23 Gicurasi rero ubwo Kabila yagezaga ijambo ku banyekongo yatangaje ko ateganya kugirira uruzinduko Igoma mu minsi mike iri imbere. Anaboneraho rero guhakana amakuru yavugaga ko yasuye uyu mujyi tariki ya 18 2025. Amakuru yo muri Mata rero niyo leta ya Kongo yashingiyeho mu gutangira kumukurikiranaho icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Ihamya ko ari ubuyobozi bwa AFC M23. Ihamya ko ari mu bayobozi rero ba AFC M23, ubwo ni Kabila bahamyaga ko ari mu bayobozi w'iri huriro rya AFC M23. Muri iri jambo rero Kabila yavuze ko bitangaje kuba leta yavuye ku izima ikajya mu biganiro na AFC M23 muri Qatar kuva muri Werurwe 2025, ibuza abanyekongo kuganira na bagenzi babo. Yagize ati nakwibutsa ko leta ya Kinshasa yemeye kera kabaye kwicarana na AFC M23 mu byumweru byinshi bishize idoha, ubwo ni muri Qatar. Nubwo rero mu buryo budasanzwe ikomeza kugaragaza ko ari icyaha kuba abandi banyekongo bavugana. Mbere y'uko Kabila rero agera i Goma, yasabye leta ya RDC guhagarika akababaro ikomeje guteza abaturage bari mu bice bigenzurwa na AFC M23, igafungura banki yafunze kuva muri Mutarama uyu mwaka. Uyu ni Kabila rero wageze muri Goma nawe. Reka tuze kumva uko ibyo leta ya Kongo irabivugaho ndetse nabo bafatanya. Nge inari Claude nk'ibisanzwe, wowe kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane.